Gergely. Tamás Sándor úr, itt van-e? A régi polgármester úr, itt van-e? Nem hinném. Korodi Attila. Mircea Dusa. Mircea Dusa úr. Tudja ki Mircea Dusa? Știți cine e Mircea Dusa? Mircea Dusa are acum întâmplător funcția de ministru al apărării. El ne apără țara. La Toplița a lăsat să se taie mii de hectare de pădure. Deci... Rușine! Rușine, așa este. Și că am fost rugat să nu fac politică. Nu fac politică de partid, dar îi numesc pe responsabili. Bun. Jak ne politizaju, Jung azt mondták, én szerintem politizálhatunk, mert megvan az a jogunk. Nem csinálok pártpolitikát, mindegy nekem, hogy ki milyen pártból van. Az a lényeg, hogy képviselnek bennünket. Jó.